Lilian Ruteraho umwishengerokazi w'Isinjiro ohereza kusinga Karuru yabanabura kanisa ya Nyakitunda Church of Uganda omukukoze kiro kya Mariam. Yaterero maranga munonga abakazo kukora okugira ngo bareka kuzo mu rugambo na nebinde byensi ebibaji okushanga nozo aha cyaro omukazi nibakumanya ngo urugambo yaterera abakazi bono muranga okugira ngo bakore ahabwo kuba omukazi utari gukora Uganda ya hati akashomesa abana be nikimanyisa muntu batine ihangari burire Omukishaboku abashori ne bahaburwa ko itantare muvuyo mu maka ero kushumba dizentunguka Tera ukato kashanga notera no mchere no rajaho kajo mkwere ndo bunyi mazimagara ngora tera karaja itugendana umukasti nukwenda na bana ajogane ebintu kamba nduguru aha borgambo kwikinanye ndo obiyagenda na numburuzi bari ninga no mwambure bari yombaza kushoroza kabo bahanje obiyagenda n'uwariyo nakora nawe nkandi abantu baro obwagenda n'umushisha wo muri mutera n'ahamaga ngo magarkine byari ubona tumutureka omugandi abitiriza bahigwa gumisirize merabana muyensi kibakwere kutungura makagabo yagamba Reverend Yohana Musisi omwahure w'oburisa bwa cyaka ya kabiri aha kusima ko muburuzi w'ekanisa ya Bujuburi omukampu y'empunje ya cyaka etera kandikira abantu kandika nabagambira ngo abantu musemera kumisiriza okwikampe etera yokubaza sura 5 karo wakatano omukazi myaka kamaro kwiganisibwa kwingi muno bichwe kabya bali abantu nibayitwa abantu nibabona kira kino ni nsima ruhanga abwe byankolire ensonga y'ikubanza baki ni nsima ruhanga ni musima bokumaza sinia ya mukaga hanyuma yo kumala emyaka 7 tali mu isomero kandi sinia mukaga na gikora na giraba natunga pointi kumenemu ni nsima ruhanga kiro cyahati yose mu bagenda mukuru wa Kristo yabo burisobu yasima abantu abashomere kugaruka mu kanisa ekeresere hentunguka uko gavumenti amahe bari bakarekera abatashomere wakadisa some right abashomere hati batandikire kweza kwetegereza kandi cyo kurebera n'ekanisa zitandikire gukora Gashoka Ruth Nwamanya na Philip Marangira